parlok nongpo pijinjar haying hadukan ne hajkatre jongpi pon sya karo water supply ngin penpoi ke kebakhoj kebabang bat kebasinyam pon hau number kendai lai henriu pra iwe pra lane pranyo sau not henriu nyau lai pun sepi penpoi bai hajing pima dukan pima jakatre pima penpoi bet ise kini kikor komputer kiba internet badar ni di hajan jongpi hangne hadukan jongi hanongpo town shopping complex Harishan Enterprise hakakamra kabashispa iway refurbished laptop but desktop punhau number pra iway layar not sau pra sansau lane pra lainyo arnyo sawar drunyo Padba baro kani kalong kajing pentep kabawan shipi now Deputy Commissioner Ribhoy District nongpo katkum kajing pentep balapha naka NHIDCL PMU Milim East Khasi Hills District baladan katu katni kita jaka kibatmu ban penwet berkhanglat ya kajing pentre yo surok Shillong Western Bypass ha kibenta jong kasnong nong kundong Ribhoy District kumta u District Magistrate jong Ribhoy District ula penjeri de kekenaan Shispa Andrew Pulai BNSS R Hajar R Pulai ban mana ting kinu ki berenjing temu ban penwet ne khanglat ya kajing yat bet jong kajing pentre ya usurok Shillong Western Bypass ta pentip ru baya ka bay jaka ka sarkar ka depan siudap cekitra jaka kumta la kentu ba omte man penwet na mar une usurok ulong kajing mentoi ki ba jong ka district bat ka state barok away but ladalap ia kibele persya kinsya penstam katkum ke section Aspa Arpulai BNS R Hajar Arpulai Hublai Shibun Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentaki awareness program jongpi pon singi ni ai wai shapi pranyo laiwe kendai hendriwe arnyo lai